svima. Ja i moj drug Đole. Evo ga Đole. Pozdravi ljude Đole. Dobar dan. Dobar dan Đole. Đole šaljivija čovjek. Uživo u životu. E pa, 10. jul, kao što znate, bliži se lilanje. Mi treba da ga organizujemo. Mi smo jedna grupa koja ga organizuje. U našoj ulici. I tamo, u našem kraju. E sad, mi smo manje popularna grupa. Kod nas se lila manje dece. Manje znači dece. Što je bolno, ali istinito. I mi ne možemo da nađemo mjesto. Jer su oni brojčano jači. Mada bi smo mogli da se bijemo, ali nismo nasilnici. Jeste kao što oni nas spuči. Doduše nismo baš ni previše mirni, ali ne primjenjujemo nasilje. Stalno tuča, znači. E, sad. Ovdje je bilo livada, ali kao što vidite, nema toga ništa. Propalo sve. Šuma je u stvari lijepa. Ali nema mjesta. Samo posjetite drvajima sa livade. Evo opet. Đole, imate njegove neslane šale, dečko. Sad će. Inače, Đole, koliko imaš godina? 10. 10. A ti? Ja imam 14. 4 godine stari si. Znači, Đole 10. A moj brat od mene je 3 godine, 3 mjeseca i 12 dana stari. Brat mu isto nije baš najpametniji, ali Đole isto super. Ali marš ti! Ne nađemo tako brat. Sad sunce. Znači, mogli smo se lilamo ovdje u šumi, ali nije baš primenljivo. Evo ovako vidite. Trava. Šta? Ali Jeste Đole livada bila. ljudi su uzeli, ne njihovi. To je ona njiva tamo od ranije. U stvari nije, ovo su dve različite njive. Ja šta vidim? Vjerojatno jedna od jednog čovjeka, jedna od drugog. A vidiš, Đole ima ovdje ova međa. Sredina. E pa, hajde nastavimo Đole. Onaj drugi ima više mnogo. Ajmo Đole. Služit će nas ljudi što im snimamo njive, ajde. E sad, ja sam sa onog nepoznatog kanala. Ako neko imam, Sad 2 ide klipa sam snimio. Đolov prostor. Ovo je 3. Ajmo Đole. Ovdje ima rupa, vidim. Evo ga Đole, predvodnik. Koja vodi do dole. Neka ovan predvodnik. Evo je rupa, Tako je. koja vodi skroz do dole. Do nivo, ali završava se ovdje, ali će biti još. Kad pogledate u šumu, hvata vas jeza. Može buci I strah. da se ide. Ti na tamo tražimo Đole, ne može tamo se lila, nema šanse. A evo ovdje ima neko što potpisiva. Ajde snimimo i to. Kako je u ophođenju prema drveću, vidimo gdje je. Da se izađe. Ovdje nije niko mogao se potpiše, ne ovdje. Ima tu potpisivač, sad će da vidim gdje je. Sam izvodimo, polako. Ti su ovdje vrlo lako nužno. Buci mas, ajmo dole. Malo da siđemo dole da ima onaj putić Idem Đole, idem. koji vozi do gore. Evo ga ovdje. Čekaj. Uhuj. Nije se Đole baš lako penjati bez ruku. Bravo majstore. Gdje je potpis? Nema ništa. Evo ga, našli smo. Evo i potpisi. Ne baš lijepo Eno ophođena prema ga, drvima. potpis, eno još potpis, ajmo gore. Čekaj da vidimo ovdje šta piše. Evo ovako. Ovdje piše prvo nešto. Pa neko R, ja mislim. Ili O, ne znam šta je, neko ružan rukopis. Ovo je neka crtica, to možda prirodno, ovo ne znam. Đole, ubi se dete. Dečko nespretan. A ovdje piše G, U, Guta. Ili Guto. Guto u stvari. Piše Guto. Eto, to je što se tiče ovog drveta. Idemo dalje. Evo ga ono drugo drvo. Aca. Ovdje su neka avioni, koliko se ja sjećam, jesu? Dejo. Evo ih. Deko. Aviončići neki. A nisu aviončići. Đole, nisu aviončići. A ima i vam cijelo drvo okruženo potpisom. Šta je ovo? Ima i neka puščica. Piše to. Ljudi. Ne bih ja baš znao reći šta je ovo. Znači, vidiš. Šta je ovo? Ima i ovdje. Evo ga pištoljić, šta je? Ovo je vjerovatno neko boravio u šumi pa ispisivao dane.
4 dana nije malo. Dejo! Je boravio. Vidite ovo, znaš samo ovo liči? Ucijena je rupa. Napišite u komentarima ako neko bude gledao na šta ovo liči. Evo se još malo. To je. Evo se malo okanemo drveća, što bi se reklo. Jel te? Pa teško se baš penjati. To je silaziti. I nastavljamo potragu za lilanjem. Snimaj pa će, Sad smo doživjeli jedan od najvećih strahova u mom životu. To je stresova. Stresirali smo se i ja i Đole. Đole pod pritiskom. On kuda se šlogirao, kada je stresirao. Vidite ono belo ovdje. Evo Đole, idi pokaži šta je. Vidite tamo. Ovdje. Ovako. Tu je negdje. Zaokružit ću kad budem dorađivao klip. Đole, idi pokaži još dalje. Ne mogu sad penjati se. Odavde posjeća neku glavu od nekog medvjeda, nekog jarca, ono nešto tako. Evo ga vidite, Đole pokazuje. Ali to je u stvari samo obično drvo. Tako je, Đole. Nastavlja se potraga. Šuma je zaista lepa, ali strašna. Što meni ne odgovara. Evo ovako ovdje. Isto bila je jedna lepa livada. Evo jedan Đole. Bila je lepa livada. Evo imamo tamo ako baš hoćemo da se lilamo, ali teško je doći i ne da će se ljudi slagati. Tako da ako ništa, moramo se pridružiti na drugoj grupi. Što meni još manje odgovara. Evo ga Đole našao neke tragove. Nekog kera. Nastavili se vama, ali se to pre nažalost. Evo ih ovdje. Vidite koliki su. Opa, nisu baš veliki. Od prilike da je, znam koji je pas, nećete ga vi znati, nećete da sam pominjem ime. U stvari mogu ime da mu pomenem, malo je Džonika, ali ako neko bude znao, znaće. Inače, Đole se opet uplašio. Nisam. Boga mi jesi. A ti nisi, jel? Ja sam hrabar dečko. Da, ja niko beđi nisam. Ja sam. Evo ovdje ima još. Koliko izgledaju već? Mnogo već izgledaju ovdje. Evo ga sad. Rottweiler zavija. Što znači da hoće da iskače. Evo ovako ovdje. A nažalost ti nisu sve. Potraga je u ovoj šumi završena. Idemo u drugu. Jeste. Srce mi lupa više nego kad dižem tegove. Zato jače. što smo čuli nešto opasno. Kako neko zavija. Stvarno strašno. Mada mislim da je to neko zvao nas pa nije mogao da nas prepozna. I nas je prepoznao, mislili smo neko drugi. Ako ovo ima smisla onda je tako, ako nema, nema smisla. Stvarno sam se uplašio. Đole. A to je to. Ako vam se svidjelo ostavite neki like. Subscribeujte se na kanal. I hvala što ste gledali.